Solo Sunday worship service em dorab de ngopun bo abam ni kumtain. Pun bo Jisu dari bo yejal Holy Spirit nam payaling cho sog mo so pa adane. Oga Jisu nongulam aluloke go hoga Jisu nga dono dub jido. Oga Jisu nga holoke ga Jisu Kristo nga sat din ga pingkolo hoga lo Jisu na aga dar bo nam lolo ngulam halail hoga worship mal hoga nam pal huml doya ka hanamam. Oga solo mo so Jesu Kristo ngul malang hakum lail hoga lo Jesu Kristo nag eminam ngule pal dota dene hoga lo Jesu Kristo nga so sim ngule dorap mata pun boy shor nam ngule pratna madene nongul malang lagum no dari boy ye jale Holy Spirit malang ni church hem Jesu nonglam agam giot baka oga solo Jesu nga so oga Sunday worship service so lo Jesu nga rige di buk pingkolo hoga jiman tu Jesu na tugung puyam gyodi boga pingkolo ho laga ba Jesu ngangul malang hakum lail hoga lo Jesu nga humul pal dodi bo pingkolo anyo akam ge pingkolo Jesu no do batbe ho laga ba lo Jesu nga jiman tu special number gyodi boga aulo kam Jesu nga no do batab ka hoga pun boy shora ngule nag eminam pal do kuso nongul malang am agam giot baka nam ngule pratna madan hoga payaling cholo Jesu Kristo nga solo dorap soge kajin donya ki anam gob nongul malang am agam gioyat beka hane dare bo Jesu nam emindan amen. Amnage anyange alogyaya ayugyaya sangal dodo sang nam samngo hingyer do nam samngo pebungo sang tus mangdun nagasi guhamade nagetana darmade disungo do tus mangdun nage ang nam samngo nageri nam samngo abungo ang tus mangdun Nage kiti hamade, nage di chandri made, Jisu ngori terus mangdun. Nage sang chadi kulam pyangam Bidar same ham tumri loka Bebuna dare ala ke sarso malo dumi hayato Nage ang di kunyoku alam Tahyatara mendar tumri loka Jisu naghabum hoge dar dore mihayatu be Paj pabam dumabe duli pamigi mabe ngampu buno Hing pusang nam samngo hing yardo nam samngo Pebungo sang tus mangdun Nagasi guhamade Nagetana darmade Disungo do tus mangdun
sampel ngagang di kualo Ui urame orbitum riloka Bebunah jangda jamne ajar ting panam hep juhatu Sangne apo hep ngak sang change Dori kuriku ye kari loka Jisu nangye sang nyeme Ngage sang changam rang ding yato Sila bogam katam tu Sila rabgam bingtam tu Riang kibuno Hing pusang nam samgo Hing nyerdo nam samgo Bebungo sang tus mangdun Naga siku hamade Naga tanda darmade Disungo do tus mangdun Ngage ang nam samgo Ngageri nam samgo Abungo ang tus mangdun Ngage kiti hamade Ngage di chandri made Jisu ngori tus mangdun Jisu ngodo tus mangdun Oto chopen ba bom paya lencho sol goda se ga nyangam ge dina ya nyangam me ga dina pup jinam ngulam pubeja sol goda so ge me pup nam ke daw so ngulam sal do nyoda nyangam jipa olog be sol ngul ga da ga te sechinye donga don cha ha be ngule kal doi kukam sol tamanamam kamanamam lusa nyoda nyir el do oge ngule sol hab kalang ho nyod laga ngule sol al mo song ngulu NBC singa ngule so online service sam ngule matel oge ngule sol nyil do oge mo sol al mo so ngam so mu pun bo tugu puyam go pataka helbegam gab ngo payalin chol saga garila ngo sol so tugu puisam go tan la heb go mata otocho ngo pun bo abam segetai ne omer anya avyoge luchi de muloge gol pal do tain oge mu tugu puyam tatain omer mulam tamsir honi ko de ngo micha go pun ban hom tain ne melenga ye che me ya to secenya do ga ti sambal pun bo ab namule sol payalin cho padan na secenya do pup nam aw so nongulam sol godab pubujab na punam mulam kapal oke sal dom do nyod anyangam jinam lagbe payalin cho oke mule sol kai kam gada gate don cha hagbe lusa pui tama name nyima name nyuyam taka chengka name taldul nyod do so ema nongulam hidgo anya do ho anya alpen koloke pun bo ab mule sol mo sarana tugu gam sam mule rakal ba mule tal do tain no ho na ke nongulam tamsir ne pane nongulam tamsiriat baka oke lele ngona agya singo dalin inala ngo asere ngona dupum tor ngo dalin go te yala no ate yalam dulin ga yala ka hel mugu sesel segen nam san no jote kele ngulu penkola hal no ate go nyig law kal pratna sam ab Jesus naim humle gain amen ngule sol gadangam kai kukam nyoki sam ngule kai kukam sol nyoso nyode hogom yil eldod kune ham ngul mulunga chen da kal dodo oyumam aramam ngule kal tal mulunga ngule chen dod ku hogabe ngule ho nyoso hema ngulam pun be ra ailail anya lail ngulam sol sakal dogdo hoga ngule sol pagoso hema hoga so nyoso hongna ke nyode hongna ke pagoke nyil eldoden ham ngule sol pun bo abu anya nyu loke ho so ge nyoso ngule ham kam chen ba ham kam ngule kal ho nyod lagab ngule kal chen el dodo nyipam to ho ge ngule kai kam ngulu gutu gorala sol kai ku kam nyok ise ngulu aldare bo potaga babel ge bep na men sol nyitung len ed ku
ngule nyuyungam ngule atuk imi de perjakam atuk nyol ko jakam nyhe ko jakam ngule ermins to kwe agam bep nama dari bo pota wala bep nama jote kala sol ni tu nyil dot ko ho ga ngule nyuyungam ngule atuk imi ejlo ngule akan ga ko mis kuma kapa mis kuma gore terenis kuma nyode he ngulam sol nyil el dodo ho ga so nyo sam ngule mui kukam ngule sam nit kusugo ba ngule hebe mel dodo ma ngule dari bo pota so bible so kai kam si nit mapa sam bible bechopa nule hog pago gabe ho nyode hai ko kam no nga hanglo abi muju namam kam no ate ba ha so tanela he oke no akan go oyum mis tanela hel ngule sol ho oyum no me ngulu pago si hal dod kula ham ngule kai ko kam ngule dari bo pota kam ham ngule si kapa gado Matthew singulam begame Matthew 24 ga 10 singulam begame hogal bepan si begame ho modam ni tulung eigo bulug mujengam pahatain akan nyipin pumin sutain o akan oyum minstain kakat sol nyode ngulam oyum mins de nyode hat ku ngula akan namlo chako mins kumanam nyode hal dot ku sol ho nyod penkoso ho nyosi hongnak nyode ho nyod pago samgo sol gotanala ho sol so nyod pago ga nga gota ga den si what time is it hel ngoso gamsam sol gonu dala ho pago sam ngule holo kapa den hel ngule kai kukam so pago sam ngule kapa gado ngule Romans ga chapter 13 verses 11 oge 14 have bolo ngule pabuja ngule kal do so Romans potasam ngule kai kukam so Romans potasam agam so sam potasam henbo si ngule kado Paul do henam hai kukam mu third missionary journey o mu ho nyodo mu so potasam mu hepa ho henam mu ekta mu alo ke Corinthian yo ke alo Greek city alo mu dotla mu so potasam he banye helngul kapa gado okay so potasam Paul so agam si henam si abanye lokam ngul melengam punbo abag anyangam chent kul dokbo ho ni tropam hogum nyodanil el doi kukam ham ngule sol kai kukam ngule ho odum bisong ngule kapa gadom odum ba ngule kai kukam hogum ngule so sechini do so nijum sechini do so ujum ho niangam angam ngulam nil do mabka hel nyod ngula awbe ngule kapa gado he mangule so ako so ngule kal ikwam so alo ako so ngule kai kam si ngulam pubuja kapa gado so nyo si hongnak nyode ham ngulam chen etka alo chent ka albepa hoge bengo so mo so ngo kajo betwa ngule so ge mo se what time is it si hongnak nyode am ngulam chent ka hel pol so mo so ngulam so ge potasam ngulam si ngulam punba ngulam kapa modu jipa to ho kapa modu jinam lagbe ngule so potasam ngo sor so hongnak so nyo si hanam pago so ge ngo gemplo om jago ngo gonu dala hema otucho ngulu gocho tak den si habani lokam so gocho tak den si habani lokam otucho ngulu kachu it is time to awake ham ngule verses Roman 13 verses 11 and 12 b ngule ka pagadom so ngule ka pa na sam ngule nuseo ka kadish nule sam nidu nikpa hoga nule chendo sija hognak mode nule yungal donom hoge hurab dek mode hapaku hoga ngule otu ho muju dek modam sija yud mode ogum yapaku puja do punbo gamle sibene ngule ho pago so ngule kai ko kam so gamle sam ngule kai ko kam si kai kam punbo atek so agam so kai kam Paul so pago so ngule kai kam ngule English so belo eschatology hel ngule bedem ni pa ma ngule ni so be so bon lo kam eter anya nyodege ba mu okur de mod ho pago ngam ham Paul me so ham tugup jijin lail me so ngule agam go nomam ngule kapagadla hoga ngule so kapag hoga ngule so kai ko kam so go hoga yirkum isoram ai anyabo ni trupe me bule punwa abage hanam pago kam bule mul dos pa hoga Paul ho pago begame si Paul begame Paul wants to remind believers should aware the understanding the present time
ho nyodum nyod lagbe ho nyodum nyil dot so nyoso ho nyosam no chen etka hel ngulam si bepam ho ge mule so pago sam mule kai kukam mule si pol so me gam pjanam begam ngulam so agam so mule kai kukam si mule English so mule kai kukam ho ge verse 2. Now this is understanding the present time. The hour has come for you to wake up from the slumber because our salvation is near than when we first believed. Some English oil kapagado. Hoge ngulam si so nyosam ngulam chentka so nyosam ngulam chentka hel so pago si beneme so nyos ngulam honek nyode so kajo bitba hoge ngule hog nyode so si kaisam si ngule yul dodu ko hoge ngule siya gorup tukka ngulam gorup tukka ho yul dodu ko nyoda loge ngulam gorup tukka ngulam helbe nam lagbe ngule si begame so pol begame si ngulam yumnam pagongam ka pagado si so yumnam alke yul donam ho yul donam ho nak so yul donam ngule so yumnam si ngule ma yumnil donam ngule bema pa ema so ge pol ge yul do khoge no gorup tukka hel benam si evani lokam ngule sol yejalak pagologe the spiritual pagoge ngul mling se yul doi ko kam ho yul doi ko kam ho nyode had kune ho nyod hak no mam ngule ching kuma ngule generally mane ngule yul doi ko kam urdo ngul yul doi ko kam yuma pachal doi ko kam hud nyode hud waji dukun hud mode kun no ayamam ye kam ngule modam chama do sija hud waji dukun soi waji dukun re 7 waji dukun re ma 8 waji dukun re ma 5 waji dukun re ye kam chama ho yudal nyod no do ho ge pol so agam se so ngulam yumnum akil believe chilbe nam have kalam so ngulam begam yudul dok maka yudul dok mule yul dogum gabe yul doy kam mule kai kam pol si begam sleep is state inactivity or loss of consciousness so yul donam sam begam inactivity mule yu kam mule inactivity per kuke okay mule loss of consciousness mana mule hok munum hok kum mupa kuma hoga ni tai kun hoga tai kun sia hoga nyoda ni hud nyoda aloi hoga ni eldor kun tologa bel eldor kun ham mule ching kuma exactly hoga pol ngulam begame sol mule soga daga chi mule yul do dne mule yudul do ko hoga ngulam sim yudul do ko ge gorab tuku ngulam gorab tuku hel ngulam yudul do ko ge ngulam gorab tukka hel ngulam so mule kapagadla hoga mule yudul do ka mule kai kam mule sol kai kam sol mule yejal pagonge mule ye kam sol isor ai anyanga mupa kuma hema mule sol mule even mule sol kai ku kam mule sob kai kam mule mutu do kristana mule mudo hema mule sol gadanya mule yudul ko gadang hogna ka nil eldo den ham mule ate oda hengo hog mode eldo den ho mod lagaba mule kal ate hengkul mule gorob mule sol doma do ho nyol lagaba mule yuma pachalala mule yul sol so se chinyi rosi hekin yor gulo mule sol yul el dodu dala hoge pol so agam se mu pubuja begdo hoge mu begame here fall call to the believer awake from the spiritual sleep he did not want right to dead people sin bongam bema hema so benume jinyon christian ngul kadul ji kolok isaram abil anyal puil tapakul sul dogbo ni turpam spiritual life is very formal ye jal pagonge por mana jugu ja ye pagologa sul dol inactive kata kuma ni alu alake hukum unconscious hukum ching kuma be hemni ngule sol so nyo so ngulam nil dol hoga ngulam begame posi begame hoga ngulam hoga nyodo ga ngulam sia gorob tukka gorob gat kul hoga gorob tukka hapa si ngulam begame ngulgev salvation is nearer ngulam yud mode ngulga hal dod kula ngulam yud mode hal dod kulka our salvation is nearer hoga mule soga mule salvation pago so mule kai kam yunum pago so kai kam mule so bible so mule kai kam biblically mule kai kam soga alokege so mule kego agum gom go mule yunum pago so ka pagado hoga mule otucho agam so mule ka pa name so yunum pago so mule kai kukam aloke ngul agam go mum go kapa do hoge agam go mum go kapa na ngul first it is the past aspect that God save us from penalty of our sin through the cross of Jesus ngule kai kam otu cho lyunu me ngule chitia ngule gada ga so ni tia doi ku ko
Yesus Kristus mưa halai la mưa dapot lo silyunam ho lyunam mưa uilo ga lipa ko ham mula kapa do post aspect ko mula salvation sa mula kapa ga do ham mula aloke kapa ga do ho ke gam din so mula kai kam second second it has a present aspect that it God progressively saving us now, helping us to leave our old sinful lifestyle habit behind and live a new lifestyle that conform to image of Jesus. Mulal kado. To gam din so kai kam so gam juga second aspect so kai kam so lyunam pago so kai kwam ngulam oto gelila hema sija guda ngule kata kuma suja kam hema ngul mue ngulam lil do alo ngulu sugam kulil ba alo nyil loya alo nyil sil dom de be ngulu sugam sija mue kilail ba kil de ham ngulam sija mel mue lil ngulam so kai kam ngule kapa gedom gomum din so ngule kai kam third so ngule kai kam enter salvation ngul so special kai kam future aspect halungula kapa do ho future aspect song kai kam in what God will one day glorify us by making us like Jesus Christ as he is in his heavenly glory halungula kapa do English song to halungula bai ka kam so lyunum pago si ngule kai ku kam ngule ko ku alo ngule so nhô sam ho ko ku alo ngule mum abil bagil sin bonge mu la ga ngule hem penyer sul kel dono mam ho yut sanamam ngule ham ngule kapata do ho ga ngulam si be ga so ga poluk agam gam gon bo so ga ji tungul so pol ga ngulam yut nam pago so goi nam me bain lokam so ga hide nam pago so ga third aspect sam pol me ngulam gol do pa ho ga ngule si ja ho so third aspect ji tungul ga agam so yut nam pago sam ngul ga yut nyo da hard kula ho ga yut nyo da ho ga ngulam gorop tukka hel ngulam sol so agam si ngul mulengam pol so agam si so dari potasi ngulam bepal do dala ho ngule gam din so ngule ka chukam gam din so ngule ka sanam si ban lo kam ngule si hel ja ngule ka do ni pa so 13 so ngule kai kam ngulam si hel be pa gam din so kai kam it is time to cast off the work of darkness hel ngule ka pa ga do it is time to cast off the work of darkness ngule kai kam so go work of darkness ham ngule hogel ni se kai be gam si ngulam be gam aya ngule 12 ga be so ga ngule 13 ha ka pa ga do chel be na hel be pa ngule ni so ga pot jo aya nya se te pa ko ho ale hene pa ko kan ura ho nis tolo ninam sam apa nyat kuj he mabde nu ho upungam nar gadul utolo nyopanamam patash kakatana si be gam so cast off the work of darkness hel be na si ja ngule kai ko kam gadang si ja ye kam ngule alu ninam anam ba alu benam anam ngule sol have ngule ben nil el dok ma ngule benam ninam ngule have ngule sol ka pa ga do to ho ga ngulam si be gam ho ga ho nyo singulam ho ko le ga bichingam ni chingam uchingam so alu nima manamam ho mulu chik ninamam ngulam si ja kai kam so nyo si it is time to cast off the work of darkness ho ga so nyo singule ho ga alman bo kano nyo kano bonta nis asam kano ga ninam anamam ham ngulam so nyo so ngulam begame ho nyo da mula so opatukka ho ga opatukka aro hamul opatukka hel so agam so ngule 12 so ga ngule kapa si begame siel be the English begame the night is nearly over the day is almost here so let us put aside the deed of darkness and put the armor of light kakatana Bible ngulam clear Bible ngulam pubuja ngulam si bepa ho ga ngulam begame si begame the night is nearly over hel ngulam si beg do ngule so ga ngule kai kam so pagoso ngule kai mosa ku ngule sol kai kam so nyo so ngule kai kam ngul gab nyo da si ngul gab el dol ku hem ngule sol kai ku kam sol jiman ngule ga da ga so kai ku kam ngulam so Bible so ngule be pan me si kan pago ngam ekta pol so be panam si ba ni lo kam so kan si wala kam ho kan pago sam pol be me
alma minum enam alma nia alma guapa alma ni juga oji amarga ho mulu cike alma ge minum sam kan pagolo pol beg do ho pol kan pagom be ku kamula kam sol kai ku kam ye mula ala pangam mula eletel ngo ala pangam ngo ni men kerma do ala pangam ngo do chocho kerma do ala pangam ngo yosyo kerma do ho hemma ni alman bo ni trupe ai me ni kerdo ho ge mulum be ge ho ai nyoso ge mulga ho ai si nyar ho ge mule si nyod al nyod har kula ho ge be so ge da ge te kan mau al mau ni uj ge mule pengko loge ho ge mulam ham mulam tehya tukka ham mulam sol apa tukka ho ge mul ge ho ge ai ka mulam de nyar mul ge ale mul ge hane do so al si mul ge third aspect biso ka jo salvation okat ba yudinam paga nam mulam yudinam pago nyode ngulge ogum ko chagab ngule hal dot kula ngule sol kai ko kam ngo muji wa ajin tropa ngule sol kai ko kam sol ngulge daga soga ngule ni asangam kakerma even ngule ate gurwa ure ate gutu gura ure jaso kakatlo sol kai ko kam ye imi nge ye ge ni he ko nge nyol ko nge gutu gura nge sol hem penyer jab ngule sel don ma kapa gado sol imi nge kai kam ye imi nga sunum ge na mai imi nga pubu ja ngula kapal do do wa ho imi along ngula kai ku kam ni sunum ge na ma ni ga ni anya ja bo sunum ge na ma al pa bo mul doi ku kam hem ma ngula imi along ngula kai ku kam imi pinchi pin along ngula kai ku kam sirso dok ma imi e kan ure do do kan ure do gum ga ho kan ure do kam nyeme al ayo hange hem punam dok ma nyeme mudu de oyum mudu ar mudu de inte hogukum hem dok ma ho legbe nyeme ni lo nyagange mudu de do te sol muluk imi elebsi ba nyem nyagange alu sil doin lokam ko ge nyinam nyile aloge ko alma ke ni ke ni aloge an abe muluk imi alo mudu de do do nam ho mudu sam lak pol begame sos begame work of darkness bahkan hoge homla pol begame so si kanuge work of darkness hoge mulam begame hoge kanubo ge bontas inam enam ham mulam sia ohya tukka hel mule bepa ohya tela mulam begame hoge mulge sia mulge hutonge mulge hal dod kula hutonge mula hal dod kula hel mulam si mule beg hoge be mulge yode hoge mule so mosom mule so alma ninam sam Bible kam so let us put aside the deed of darkness hoge mule so kan bosam mulu pengko soge mulu ado ko yang mule lem tujo mulu soga ado lem tujo hoge akan beg beg me mulam si beg me ham ado lem tel hem ma o leg aulo mulam beg me si helbe pa put the armor of God punbo abage ulu satamamia no baat ka pun bo abage hulu satamam no baat ka hel ngulam si ngule kapa gado hoge pun bo abe hulu satamam ngule kai ko kam si ngule hoge ngule kapa gado lo ka pai ka ngule sam Ephesians ge 16 following bolong ngul kapa gado bebe ge me pun bo abage hulu satamam no hungku meru de na imi lo na secalo no hag bag ka mu chitur na nam atawam mu lo chitur na namam nyamang nam pelu suja kam oge nam nyinga ubu nu honga nulu suja kam ham chitur na nam armoram mutur na nam chigun na nam na bat ka helbe pa o chigunan si bula hoge yung le kai kam it is the word of God pun bo abu gamlela ham ngul hangso pubuir ngul bas bain lokam ngulam tak ta cha nu ho satte ngulam bas kuja kam ngulam ye kam ngulam pen ho ga ngulam ye kam jisu agya golo ga mapin yoram ngulam ga bhara pubu ngulam agya golo ngulera dalin do nyodam ngul pubu alam ngul kapa taila ngul hel ngul so kag dalam to hoge mule kai kam siang mule ka jobet bala gam din so hoge ho mule alma ge nyine ma nam sol kai ko kam si mule english so kai kam regularly or mule ka pa ga do so inam si mule sol kai kam mule tu hum da ja tu kula mule sol tu hum da ja tel mule tul dal mule so se chinye do so hek alma kan yo da nyine ma drunkenness mule opposed to stala mule nyil el do no ma o ko ke be mule lust tal bek do ba mule
sexual feeling desires hoji kuno ni me so ngulu gada ga chi kan te de go ngulu gada ngam maptel do pa latest ngula seja ngula kal do seja ngula tv news la kal do so gada ga so ga pa go ga be yos do choko ga be ni men pola la so ngula anise be ni lo kam tubil yo num pan helbe do ni la kindo ha ngul english be kam repel be do ngula latest ngula seja kal do hak puye seja asa nyok jodo do ngula totul tadu do hema so ngulu imi si kam ho kan ge bonta je ge urchi alam ni me ho ge alo hang ge abil muibinu alo ge alma nilin me na nga kulu pago si ngulu imi si ngulu gutu gorasi bulte nga hal so ngula kapal ba hodu duku ba hanamam ngula sol kapal ngula si dodu dala ho ga ngulam si bega me ho mulege o jamre kai ta ji ni ge ho desires to pam ho ni mulengam ho ni namam ho mulengam sol ngulam si bega me cast off mat ko ka ngulam sol ham ngulam bega me ho ge it is time to cast off work of darkness ho ge ngulam so nyo so ngula atesia nyo sam ngula kal chel dot ko ngo chema helbelama ngo chema no chema helbelama ngul mulinga kal do so nyo si ho nyo de ngul lag si hal do ham no ka pa ga do ho ge pol begam ho ge pala yungal do ma be no ho nyo sam kal chen earth ka ham no chen kal earth ka ho ge hem jigam ge ngul sol hem penir dok ma ngul email pa ngul go tu ranga ni khri no me hal ril do no me sirso dok ma ngul hebe sol ngul pun wa ab ngul pa go nge ngul pen ko lo ngul hem pa ku ma hel ngul ni nam ngul so ka pa gad la hel ngul so ka pa gad la ho ko kebe ngule gomum din songule ka chuka gomum din songule ka pa gan si habani lokam gomum de si honak nyode he ku kam so ka jobet ba ho gomum din nyo songule ka to it is time to put on the Lord Jesus. It is time to put on the Lord Jesus. Ham ngule verse 14 ngule kapa gado verse 14 kapa gado si begam ngulam helbeda begam Bible si bedang uniso kakate jo si begam hem of the ats Jesus Christo ge ne ho satamam bato ho nulam ge adinam nichim do pago jibabe ho ham hangam humdu ninamam apa tuku ham ngule si English ogel beden English ngulam silbegama rather clothe yourself with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of sinful nature silbepa hoga ngule sonjo si it is time to put on the Lord Jesus si ngulga haknyo de sonyo si Jesus Christo ni ngule gubul bul dod nyode sonyo si Jesus Christo ni ngulo hangso bubu alo gubul dot nyode la so nyotse ham ngulam si begame ho ge hamba ngule megam ho Jesus Christo ni ngule bubu mugil alu ni el sud namam alu bel el sud sanamam gutu goraga alam ni el sud sanamam ingul ho ge ngule mugulo no ho satamam mug awlo chegul mulaga ngulam atam jeretel muam ngule chegul ngula si do nyode hema ngulam si begame ho hangum humdum ninamam apatuku hangum humdum ninamam apatuku so pago benama hangum humdum benama bani lokam pol benama so hangum humdum nidnam pago si bani lokam alma nid enam pago hog hangum humdina hum nid enam ham apatuku hel pol ngulam si ka pagadla ngule sol kai ko kam ngule sol kai kam ngule sol mulung ngule sol secini dosi so pol benam have kalam Bible so benam have kalam ngule sol hokja ngule Jesus Christo yani ngulu nam soge banga hang soge mu alo ni el de sel doram ba gutu goralo ni hikum pokum debe ba ni hinum panum gobo mul ngule sol kai ko ni hinum golani ke mul kapa ko de ko he email kai ko kam ho email kai ko kam mu character alo kai ko kam ba mu ni alo kai ko kam be kapal yo hapet kul nye ko he no na hangam hum te de be no ate email isorang hum to me kuma be na hang alma hum te ni kru ni gus ku ni bo me de ngulum hek kapan me ngulam sol se ka do ho ge ngulam sol be ge me bol be ge me ho ge alma no ho mle chik ngam ho ge hangam hum te ni nam anamam no sol ngulam ho ge ngulam be ge me ho mu jo ge ho ni jo ge ngulam sol ado tel hemma
ngulam sol nguluge ge dinayangam mu awlo ngulam jilutel ngulam sutka hel ngulam sol so tu pu si ngulam bepadala ngule heb ka pa ga do to ho ga ngule si kai kam ngule sol ge din ayaga ngule so ka pa ga ge din ayaga alo ba angam hum te so need nem terusam ngulam begame si begame. Here we find the very verse so verse begame make no provision for the flesh ngulam hel kapa make no provision for the flesh ge din ayaga along ngule holo hem mana pubu along ngule ni namam menamam ngule ni do ni el do ho ge ngule so provision ngule kai kam ngule planning for the sins mana alma nid sanamam kada alma nid sanam kadangam ho ge ngule menam ham kada desires ba ngulu hang loge ham ngule mul ho otu isongo aram ho alam nyingam ho ge ngo ni do lage ngo ham ho ge ni do lage alman bo ge ngulu desires alma muj aloge menam ge ngulu hang loge kum de ninam alam hame ngule sol medul ngule do ho ge ngulum sibe ge ma ho ge ho muj ngule ni mulu aloga ngulam pun ba be ge ma apatel hem ma mu agya alo ngulu ge edene angam bu alo mum ngule jilutel ngulam dot ka hel ngulam soge potasi ngulam pol ngulam sormos bepagat la ho ge pol be ge ma ngulam si be ge ma ngulam so alma ge dagat mu jo pol songul kai kam pol saying do not allow or remain such a wicked thought in the mind ngulu ge lo alma muangam henangam ngulu hangso ba ngulu dumposo ngulam do ma ka hema ho ge ngulam be ge that ngulu ho ma ngu ge ye jal pa go ya lo ge mu le ge ngulam sil ok ba mu ge ye jal ge lo ge ngulam sil el ngulu sil cha so sil dot nyo so ngulam sil dot ka hel ngula so benam sa ngula ka pa even ngula galatian ge 5:22 aloka mula ka the fruit of the spirit hamula ka do ngulu se chalo ho so ge jipun bo abel lag se lai la so fruit of the spirit ba mu ge ye ja lag mu ge na ya ge ngulu ge aloga ye ji alag jenam ho ge ekta bolo fruit of the spirit ham ngula muling chen do bolong 9 fruit of the spirit do pa ham nule ho bible bolong pubu ja nule le ko lai la nule por ge del aro chen ba ngule ho gel je be pan ho fruit of spirit ham ngule abil bigil ngule sel ho agam gam bolong ngulam sel pun bo ala lo jilel ngule do chuka ho ge be ngule so mo so ngule kal do pol ngulam so mo sam modam leg tang ngula bega me ngulam chen so nyo so ho na ke nyo de ngulam chen dat ka ho nyo so ngulam yumngal ba yudul ngulam dok ma ka ho ge so nyo si ngul ge gor de nyo de ho ke ngul ho ge me la nil el do se la hel ngule ka pa do ho ge be so mo so ngule so hel ja ngo ge ajin trupa isoram mujibo anap tru burmor tru ngulam si ebor tru ba ngulam hel ja be pala ho ge ngule sol mo so tu gam lo ge ngule atum ate let us make him as our focal points hel ngule bedem nipa he ba ngule ngulu se chalo men ba ngulu ge de ge ngulu se chalo ba ngulu se chalo se chaso ngulu de ge go be de la ngule he ngule se chuka hel ngon nulum benla ho ge ngule sol kai kam so nyo sam ngule kai kam ho ge ngule kal nule sia ngule muling so nyod le ge ngule nyode ho nak nyode ngule so chen sam ngule chen chuka nyo sam chen chuka ngule so chema bo ho nak nyode nyil do kune ma ngule nyodi angam ngule maya do tukul ngule yumngal do tukula ngule ching kuma ho nak nyode lamrubi ko kam ko he mul ngule lamrubi kam ate mukur ho lamrubi kam no yumngal do no ganil en kun ho nyil el do kwa ham no yumnga ya spikula lamru lai no nitis muja kam no ni kuram ngo ni kuram ngo be ni kuram ho gebe ngule so mo so ho ge ngule so nyo so ngule yumngalam ngule doyo juka yungal doyo juka hoga si yungal dod mala ngule si ja mo so ngule mulunge isora galo ngule chirchar ba isora galo ma ngul mulunge si ja nyoso ngul mulunge ate hinkup ka hilal hoga nyode hoga nil el dodan ho nyodam ngule hinkup ka hila hen ngule nil el dodela so nyosi hoga be ngoso moso agam gomum go so gokso nul mulunge so agam gomum sam pubuja chen lai la ho nyosi honak nyodayo ham no nyosi
pbu jang ulam si Bible begame pbu jang ulam si dadra be pala ho biso be name Paul begame so nyo singul ga yungal dok mala dot nyot mala o ke so nyo sam ho nyo sam ulam chel et ka ho chel et si ho nyo de yo ham ngule so agam gomum go got wala ho agam gomum sam nule pbu ja chen lail o ke ngule sol isor agalo ngule so ekta so ge ngule third aspect so nyo so ngule kal isor agalo pbu arab ngule hem penyen la mu agalo dalin hanyir chodira sel do de ho nyo de ngul ga si nyo de hal dot kula hel ngul agam ngam kula kapat ba hoga nule kam ja pbu alo nyil el nule kam isoram abil o ke yungal doma baka o ke inkup ka hela ngule nyodam isoram abil bagil ngule kai kam so pol si mesil so pol so agam sam ngule kai ku kam pol me ngulam so ge chuyu ngule ba ngule siya isoram chema wo ni tur alam be ma pa ma ye ni ngule isoram chen kula oyu chen kula ho chempi kula ngule isor kula adol ba isoram chen ta mu abe nyanga ngule mu pa kuma yungal don bo ni tur pam ngulam so re mos lek ta mul be me nogor taka so nyo sam chen taka ho nyo de udu dan ham chen taka hel ngulam so also pol so agam so go pa jinamam ngul mulengam pun ba ba sol ar so lek ta ngulam mupal ba bepa jinam sam ngam kam bepa jinam sam ngul mulenga megub lail so agam lagab so pun ba abam ngula abil huro gad kula ngula bagil sela juga hoga payalincho sol mulengam nulam tan bongam nul mule laga pun ba aba so agam gok laga ba nul mule imi pinchi pintlo pun ba aba ailech anyanga so tubu pai laga mule lag aulo han ka hoga ngomicha pratna matan mule ni chimeyato sucinya do gad isambal pun ba aba payalincho pal solag alnyo so nongulam legta na tugu puyam nam centel sil dok bo nyitur ngulam na da polo nyerelen nyitur ngulam no so ngulaga yungal dodu nyoso legta so puisam nongulam bepal jigam gab ngulam megam so nyosam honak nyode ho nyosam no centka hel so polag agam gopanamam ngule agane so ngule kai kukam gada gatam ngule dunga tungal ham ngule tal dote tukul hemav sam ngule nag dari wo pisa pagol mupal si honek nyo de yumul ngule gorublai lamrublai ngule kal ngule chen dok mabe ngule so yungal dodu nyo so lukta so puisam bepa mo sam lukta so puisam tapa mo nyo sam payalin chongul mala so tugo pui tan boge imi ale pembul lagalo nyirchir che lago pun bo aba nag anyanga na abe nora mala ngam sakal do bala ka payalin chol mugu se khamnam sam no roller sakal do bala ka ab jisu naim khum le gain amen hang nyod lagam lung sa ja kam kristan pungul hang lung sa yo yo ui yo pomeng ulam pekta ja kam jisu mang jang hating jab sang laju dan tu patung tu dia me tulunga
ye kam ta ching bu dok ma hal ja kam kristan ko ngol ha me hu ma boju had ma ju aryum ta tum arpa poganda ga dal tu patulu tudiya bi tulu jisun mangjang bo ajing tulunga ane ab tulu ajing ar tulu jisu ga sanbo nyejriya bala solgul kristan ri nam sam ni to ri ling nya la ju ngol jis ko kub ang nam sam ni to ang ling nya la ju dal tu patulu tudiya bi tulu jisun mangjang bo ajing tulunga dal tu patulu tudiya bi tulunga atu cuy syaram pailin copaden hoga soga ngulam online service ho riga bo I ngolga in charge ngo pailin chol paden hoga ngolga so tugu pui gon bo yacholi rain pastor ngolechin pailin copaden hoga ngole online service ngole so doyam de bhal ngo pratna matan pun baba nam ngole pailin chol paden naga anyaga naga abiwa ngulam sakado hoga lokyam hoga dobado nam ngule paelin chol padan hoga pun bab Jesus Kristo lagda nam ngule pratna mande ngulga Sunday work service na amin ga ngule kaja dore fuka ngul mulengam donya dang sakapa anyapa nam ngule paelin chol padan hoga Jesus nga soye tugupui goklo ngulam o sakapa anyapa oka soye bing dik pengkolochin jishuno sakapa anyapa hoga so agenda sem malaysiam na ala ko ngula gelek pel hoga ngulam service so matungwen o so service ngul matum pel ngula atat nam lo harang ngula etarin la ho feng lo ngulam dobayat bakal pratna kumnam sam darbo Yesus Kristus ala gelek den amen.